Ka KSU Southwest Khasi Hills District ringkat ke KSU Maukerwat Circle haka arpun reu terik ujel leo arja arpusau kala lej banyak kendu yo menteri ketenat boarding u 80 mondal banyak keren halor gajing thot kha ka boarding electric hapo ka than kham tam na gajing snew ki transformer bat kum juru gajing duna nong trei hapo MEECL Maukerwat subdivision. Presiden ke KSU Southwest Khasi Hills District usamla forward manongram ulaya thu bagi dan arpusan teli ki transformer hapo ke division ki bala sniu no bat penlong ya ki paj ba bakin syong haga jingdum ulaya thu baka seng kalapan ngoru hau menteri ketenat boarding halor ke jingduna palat ki nong trei hapo ke Maukerwat subdivision haka ba uwe nong trei uhaban pej ya parat laipo teli ki snong bat kani kala long ke jing e ka ba kraw haka ba ki ba pli ki nong trei ru kimla asu ban sakri namar ke jing khia palat ka kam le kendo yo iti mandalo bodi minister in charge ng power department ng Maskarjala ti bolong meni ba kita nado absently kita semua kita lado ti kita gede kata kalau kethubi bro ki jaka ki bahapa po jong Maukerwat subdivision ti ngilapon sengaw ya kani pada apa ni perso kata ba bodi ba replace di bonora transformer ban transformer kita ki absently ki jakaru ngilong ba lagu no kolong ba hasan mora kita penpej transformer no kolong mora matang kolong ba ini bunsin ki ora transformer barem pada bagi ora transformer barem kolong ba bunsin nak tu kan por dono kata ngalap ki bun ki jaka ba man sem ki du lai temta marstang biang hadin sausan banai udu biang transformer te bat ngilong ru ba lagu no kolong ba ora transformer ko de ora kita ki transformer ki ba yadai kerkum kata ka jaka kai yadai kerkum kata ka sono kalot capacity ko transformer matang time kalong ba kidan kisnong to ki rang thong ki wai ki om ba nale kendo balai bodu na ba kalot capacity transformer kamla su ban kit ka jing dan ki nong thang lai ti kita ro ki de ki bentai ki ba nak lai ni kwa ban pensau bat ko mai tv kan ni jaka ni de jaka kam joslap tilada kimara ka transformer ka babha kalong ba kamdan jingmut bat le se tang hadin lada kila man kana bar replace bro absan palin ta re lada kimpej bahai ta ki kalong ba le se tang sausan brai du nai untai kin sadu biang ka ki jai por badat ti sakawai mo de ki staff kalong ba lalap jing sha ba ki don ki lineman ta ba ke jing don ki lineman ki pada pa jaka light kalong ba kidan duna hadu kata nomor kidan ki jaka teng kum ki jaka wa kaji plan undolon warsang do ki rampong ki bagi lineman ba pa ti tu kidan ki lineman ki ba haji sha ka jing ter ulong ba ki haban pa hadu kum ba lai phau tam teli kisnong te bunsin kita ki nong trai ki ma ban pa marwain supaya lai phau lep sam teli kisnong kam dei ko so te ngila kan tu minister bu dei ban thung susu ikini namar kumang lam ta ki babun ki samla wana por district ru ki ladan ki samla ki ba lanang ki lanang ki training ba per ban maramat ban sna ki ni ode kalai are ka basusi kalong bang I ba na kaleng yo ka department kamla ban recruit dan ban apa ni kita ki nong tri ba tmai te teng ladang ye kendu ki ong yang I ba ki shuut hangi na kaleng ki officer jong ka department ki odeng I bang I dunak staff ti subha panarap lem bod nak staff ti kunu la panarap re kai ke bangi kwa ban om kolong ba naman la ki bubun samla ki de ki bala pentubet ke kalai ti ke basa kolong ban weng pe dia kolong ba ke department ke depan recruit le ne ban appoint ya ki nong tre ba thamai kanang ban weng ya ki ni ki jinge bar kum ba om mane pre ki electric post ru kalau bakal kam nama zaman kita kaki terpos kila sarang kila jam kalem ti kenapa ban yada ban mara ekonomi jingja besusi lene ka jing thot ko ring elektrik ka por banwan ti kadon kam ya ka department ru bahkan let inspect ba kenapa ban lap ya kinu gi ding pos lene kinu gi nar pos ki bala do kam ban maramar kenapa kanong ka jing toy pa jongka thanya por ko ti ngis penat ba ka jing kedu jungi nagalang minister ula peni kata ka jingkwa ka jungu ka tintrang jungu ban ya trilang ting krel ti ba habde bikini kimat jing dawa ka ba nagalang sipat ba on tan ka Maukerwat rai jong ka Southwest kawai ki kandu kin sala ban
ya kijing jengkin salah penweng no lan ba ka jisim kia jeng bos sorkar Jadi arsan telik senang kabadan yang kejing du no jong kita semua hakai kamera kejing ko hawi deiban kejing syai ki yang kisam kau penlong bagi kena skol mata kum kejuk mata kebunju penangkam di babun hi kejuk teknologi bunyi bank mobile phone kita ro kiwan ra kejing du kam tama kejing pulih putih bat kiwi kiwi deh dikemat kebaar hawi deiban kistaf kita kidai baik ba ni wara batampau ya kejing sngau ba kejing duna dengan staff lo kawan ra babun hi kejing ko hawi deiban ka berkompet ya ke boarding akan ipo jong ka distrik kejung hi bro wai ti kumbu pen pau kata kan dai gawai snow kidan kumbah do babun hi snow bang la pau ki la pau ti tam ye kita ki ba pan lejer kerteng syu kita ti ban bang so sien habi di staff dengan sowan pan pau pan ujor bat khantam eru ba kenlong balak nak kalian coba sokat bahkan dek kam kloy ya ki staff memang kapan mi juju te menurut ni keren habi dei ban indesta wong saile bat kloy bat kon kam bat khantam eru ba airu ya ka assurance habi dei bat ki staff bat kamat ke bakado ka bang ko pau kalau habi dei bat kijing sarang joki pus kita ngilak lap sibun ki jaka kebangi lam teng-teng ki dan kijing sarang no kan dai ben napo jeng ki tanrai te kata ru ngilak ai ta kijing ko bang obah ni perkalano pan bu jilino dekiwei kita ki kimat na kalian jongi kum ke su ko rasa kal ke benai no skop. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।